Cimplung. Cimplung, Cimplung. Cimplung. Itu dari pisang di apa ya? Pisang Ditumbuk. tumbuk lah. Terus pakai terigu. Lihat lur. Kuat ngebul gitu lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu DR Vlog. Selamat siang. Sekarang saya lagi nyantai nih sama keluarga nih. Nyantai sambil apa namanya ya? Nyanet ya. Sambil inilah makan apa namanya ini? Cimplung. Cimplung. Itu dari pisang di apa ya? Ditumbuk. Tumbuk lah. Terus pakai terigu, pokoknya cimplung ini mah enak lah. Anget nih, mantap. Enak banget. Tuh. Dur ya, mantap Haus ya. euy. Enak mah. Masih panas lur. Aduh. Enak mah. Hah? Kopinya nggak ada ya? Ya kopi nih. Sayang nih lur, kopinya nggak ada. Ambil lagi lur ah. Enak lur. Cuacanya kebenaran nih, dingin begini nih. Mendung habis hujan. Enak lur makan lur. Apa ya? Ya, posisi lur. Enak lur sambil nyantai nih lur. Ada. Mantap lur. Lihat lur. Kuat ngebul gitu lur. Panas lur. Mantap. Aduh. Panas euy. Si ibu tepek kaya kopi acan tuh. Ya. Mamanya kelengkap nih. Ada kopi. Mantep Mantap. Mantap ada kopi nih. Ya. Lur. Cimplung lur.
Alhamdulillahirobbilalamin lur. Nikmat banget lur nih di siang hari makan cimplung nih. Kebetulan habis hujan nih, cuacanya adem, kan cimplung bareng istri nih enak banget. Cukup sekian dulu ya video dari Der Vlog. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mantap.